Badik sorean bos, alhamdulillah lah lumayan sorean ya. Bagi tukang deres metu semeneh ya wis alhamdulillah bos. Ya dilalai asik gelem metu ya bos. Lah lumayan daripada langkahing sini ya, soalnya badik sorean bos ya. Ini sore ini bos, nira kelapa sorean. Esuk sore tah iya penekan terus kayak tapi ora sugih-sugih kok bos, jan priwes ya malah sugih utang kok. Duh, parah ki angger mangger kelapa sing ora dirontok ya bos. Ki ora tek rontok ya mangger kelapane, dadi angger ora dirontok kayak iki. Weh bos, pakai ulet rek, banyak uletnya. Ini kalau nggak dirontok kayak gini nih. Ini biasanya kalau saya lagi males ya jorna bae kayak gini. Oke. Saking males saya yakin angger kon ngerontok bos. Soalnya bagi tukang deres gue ngerontok pegawaian paling bebeh. Pantaran wis oleh rong wit. Sak wit baru mudun gue. Gue bos, jadi kayak gini. Banyak uletnya kalau nggak dirontok. Nggo tukang deres kabeh ki hati-hati ki angger ana sing garing kayak gini ya. Yakin kudu hati-hati banget ya. Bukan sampai kecekel, tapi ke esiatos ya urung gelem tiba. Panen maning bos. Aduh jan tukang deres ya panene badik ya. Weh, badik sorean ki maning. Sorean bos, badik sorean semeneh ya alhamdulillah kok jan. Seperti biasa dadik nasi ci menkon kebek. Legi banget ya badike, yo siapa sing kepengin merapat nggo segeran dia angger panas-panas jos banget, sogi es batu. Aduh.